ka Meghalaya State Olympic Association bat ka Department of Sport and Youth Affairs ka Sarkar Meghalaya haringkat ka jingi trailang bat District Sport Officer Southwest Khasil District ha ka khandai trik unai tung araja R4R kalayo ban penlongi ka State Talent Identification araja R4R hamadan saisnat maulungwir kabla pentre da ka H10 Group na UK. Right, because I can follow the key words. So this is a great opportunity through President John Kashing and the MSOA and the Haduh government that we're so proud to be partnered with, and to be able to come out across the state and test young athletes to see if we can find true talent and develop that talent over time to become an international athlete, a professional athlete, and so on and so forth, using all our resources in our parent company, H10. So we're quite honoured here, and I think when you'll see today with the equipment we use and the technology, we gather that data without human error. So there's no favourites, it's only based on pure performance, and then we do the data analysis with our teams in India, in London and in Melbourne, and produce a data report across all ages and by gender for MSOA and the Haduh government. About approximately 2 weeks after we finish our tour. So great to be here, great to be excited, and we hope for some exciting performances today. Hakani ke sngi laidon lang uyan Campbell u triple jumper u belongru u gold medalist ka Australia u lapen kenya ka world record na du usnem khatkandai spa prapo u Alistair Tate international global coach u ba John F Khashing u belong working president jong ka Meghalaya State Olympic Association u ba Adamang Singkon district sport officer Southwest Khasil district kinong trey kinong irap bat kumjoru ki khinarit ki belwan banishim menta hakani ke sngi ka jingtmu bakongsan jong ka program ka long ban jied ne select ye ki khina ki badon shisha ya kata ka sap kapong ha ki jat jingele kai ne ki games ha ki benta baper but om tang ha ka jingele kai kin jat ball ne ki jingya mare Henry ha ki we pat ki benta le ni ngai khule ki kimi khpa jingni khna ki bo ha da ka jingshania yak ni kai k banja na ni ka test kalong ba hadin RTO kini ki sa ai ka report bo within 2 weeks kini ki ai ka report but ni setip asal wes kasil don kat ngut khna ki bodon ka sap ha jing mare kebetulan kasap hari ni kisau tuli. Dia nak kat kong kecil ken ke beriok mata jeng sisang ites ni lamang kumba South Spa seneng haman ke district. Mata ngai so dan kumba aspa guna track ni. Nani aspa top. Don ki bompat so tu isi, no. Compare ke ngladap kan ni ketes. Ni lech borok khat artli district, no. Ke la dasau South Spa district kalong kumba Rio kejar top ni tes. Nakan riu hajar tes min selesai kumba disajar kini di top no 20% kiba don ka speed kiba don ka step hari ni kakap kita kamut kidon ka lenti kidon ka cikermen bikin kelalong na kita kisau sanspa ka bikin jar nakan riu hajar jar biang sospa mi aspa jar biang aspa mi sispa jar itu sispa mi sanpo jar yu sanpo mi arpo jar yu arpo mi sipo na kita sipo pijar seki umi way floor no kini ki bakram po station jarong kin po ya ki wi jela kai pa na makambe ta kal olympics ka bangi be thong ki buat ki lik po ka prathai ko te kin sadon garanti te kini ki kan hun ki badon ka ki pa ya ni ki jing start ya ki player ki pa pauna te kabut ni don garanti ber besur kini ki kena Shaki Academy, Shaki Ayu, jong kepertai, lingba ka scholarship lesi bak Sarkar kan hap kerja, no? Kalau dah don kena semua ini Mawkyrwat, katanya Mawkyrwat betul-betul, kini habra ami kisah sini, deh, semua ususong ini terbuk kata kadang ya, jika Sarkar pun lu ban peteng su, oh, tapi yang pentah, kalau banginnya Solansar bertes Sarkar kan tak bertes suatu kandidat ngut, no? South Spa kat bayu nak bayu district. Daka kat kum ke jingmi dengan ni report kabut nin hap teng biang man kasna ban kapor ban pek ban thau ya la di man shot mun don jing thau te le stop kop mutal adi jing jing thau ka ba thau ru ado ka millisecond bo te gani jing thau bro fight okay ni ki coach ki bom toy ki ni ki coach wat unong ire ka ru tu te la da kum ha ka ni ka kumita kat kum jing ong jing ni la da pila ban yo ki sap ki ba lai second sheneng
kemud kini kena kibala no kide benton hak program ke bekerpa tinggi ni keren sarkar ni keren bek extend begini ki kenhun balara pi don ki kena kibalai second challenge haga apumita haga te de la ka jogo jitau haka kompas drill la ka jogo jitau lara ki rengkat ya kata ka ciumare tam ne duna walk through lara ki tam ne duna kindia maka haka ni ke ciumare Sorry, I'm so sorry. Lada kita ni kedua mo makta ki jintau baki akini ki lada ki international measurement stuart ni bro nak kena ile sport tang nomor ni sutla dai te mata ka sport kalau gabaya ya be mo ipe de sis kon don barap ak je mare ban point ha olympics te kini ni lawra da ni buat ni kerben kini ki indang kini di district Bengkong ke bagi pelok ya kini ke jemare ni po Mawkyrwat